Kaduk isuk komiti jogador bash nong lumpur di Yongpia ringkat jingan trilang gajuai Civil Hospital Blood Bank kala pelong dak awareness kam blood donation camp haka arpu artrik naiwiang. Kajing temu bakong san kaduk isuk komiti ban pelong yakni ke program kalong banyarap keliang shan keliang hapdeng para brio klem kanu kaduk jings ngawe per. Hashwa bakinong shong shnong kin senyang senam sngobha kinong penya juwai Civil Hospital Blood Bank kila aga jing pensha shapang jing ai sngobha ya kasnam kamlong kabas niu lani kampen sniu ya kamet jong ubrio Henry kaya rap ya kamet ubrio banyo shushu ka jing ko jing kya. Ka Dr. Iban Sara Khairim, Medical Officer Juwai Civil Hospital Blood Bank Panalyar, kalapun pau ke jing ngongo ya ka dorbash nong lumpur di Yongpia kabala shim ya ka senjam banyarap bat penim ya kimin siem bakordor ki badawa banyo ya kasnam hapde ga jing shitom hagi jaka sumar. Không thì quá cho nhẹ xét nhẹ thì sĩ thì